250 million doses ititherwa chiki andwa o mwaka no ntubantu kwa Valentine nikirana ndikugorona ndikagitana gaka manto jege mawa ijonekene kuzaida kivira kana ko no garuku bonekene pangine no enda kumenya garuku bo ko mategero Meru TV kurele kana kagitana gaka nande ana bare kana ekoro batikwenda mawa sasa batikwenda Rose Flowizi kiraba kwenda imbecha chejo sidi tutamawa sasa mbecha ichi chigakonjwa chigakarokyo na muntu akanenkerwa koko rede kana ndi mawa ja mbecha ijoga kwenda nkuruki ya mawa jongwa jaraje to Rose Flower na yo kono karatasi negatwiri ruraja mam nyako kwerekana bamwe ba biashara bari kunja kinya mbecha chamungana jwa ngiri magana jaire ja 50 to 50000 chimbecha chigakunjwa mawa nikende ine nkariro kwana mtu ko myaka nata Eva Mbui olo kwerekana no mawa biashara ba mawa kuma Peva Party World na Nairobi ariuga kagita nagaka antu bateko kora mawa napo pari bangane kuzura bakiriria mawa ja mbecha no ntonyo biashara kagita nagaka egweta ikuraga nande kurerekana kagitana gaka anabare kana ekuru batiko ndayo arirongwa barenda mbecha ikethira chikunjo chikaki okiwa na muntu nandi akanengirwa okona rokono ru tutigerie ntuko inkai tutonya ntuko Valentines arana ndi anto bakuyibangane kuthira bakajukia mawajaja ende bara bangena ande batujukeje mawa imbecha okathondekero okiwa ugeta kunenkanira rokono ru nanjera nda za karatasi negatwire okethirwa okirona karatasi negatutatu ngatheti renjera ne ciako kagitana gaka iri ngatheti The Daily Nation iritarire kuga ati kwena mtu ujikana ta Robert Aule imutetheria wagutetheria ekuru kagitana karaba kwewa hana na gechonko tobeta midwife baraba tethaga area ekuru ekuthira bakiona hana na mono kiri guntukura batikwithira batikomba kwithira baikinya kiri cibitari Robert Aule kurerekana ari na miaka 62 na kiri miaka eu nathiritu enkurukie miaka 30 agitetheria ekuru abaingi sana na unturene gutigira ne bakwewa ana arerekana monkera nande nethiritu akireta ana nkurukie magana 320 new lives into the world na tetheretie ana 320 kwithira bagiciarwa kirengo gijia bakona mbiche ya chambeje gwitwa Robert Aule karatasi kaga tutatu na ora kugarwo na rwaro ambiririe gita achiari bamba kwithirwa bagita uturo kwou akuritwa tena achiari kana irana twetana gichonko orphan niona ndazukirwe ni a missionary mutegero Meru TV ni achonko bara bejete Kenya kwithirwa bagita ambiro tato niyo amujukirina ndi bambirio muthomithia akerekana Robert kinyana ari na thine kuguru na nobo missionary baba mutethereri kinya kwithirwa akithinjo kuguru guku koko no rokororo arenya kwina ekuru bari tena kuga ora batethere tintu murume uju kwana tamukuru kumekana ta Christine Cheyek kuma ntele changoron na ugete Aule na mutethererie kuthirwa akiona ana bathatu triplets myake 13 na tariti no gora mukuru wa mutetheretie kuona ana bathatu rimwe kire myaka 10 kwena Jane Cheporoyot nyawe na ugete na adirite muntu jamu ntumurume uju rogona ro na njira ndazo karo na karatasi na gatatu rogie mukrozo gwethira agitetheria ekoro kwethira bakiona ana karatasi gatona ngathete The Daily Nation igatwira trouble for youth after Ruto heckling in Isiolo imanto jagia county motori rene county Isiolo okona bamba mbeo mbethe barabara rikire na gukinyitho koti ntukwegoro na kibakithi tangwa na bobo bojeta nyuma ya gikundi kimwe kya mbeo mbethe kwethirwa bakina ka ingirete musafara jo rais na tuktuk bangi 49 na babarethero bakithitangwa bakiri kaisi na tuktuk bangi 49 na babarethero bakithitangwa bakirikana abanyuta nchobi na bethera bana wenyangia kana drank and disorderly na ibarethero bagitikiria itiriri na nyumene bemba kwithirwa bakirekerwa ende muntu ujo moguma tashua Ibu Yusuf urakurikana na ingirite musafara jo rais gutumira tuktuk ojo na rombere kwithirwa akiringwa baini ya shiringi ngiri 5 ukona karatasi katona kirukono ru rwa vijana baba kana mbeo mbithi baba Isiolo barba kurikana ibamba kodra bakiangara mu shamanio jora Isulia Ruto akagita na karari ongete ntereche Isiolo rukono ru hokaro na karatasi ne katona karatasi katutano kazite The Daily Nation igatwira ati
Rais William Ruto na ugete mwaka 2024 kana mwaka muthiru nthiguru ya Kenya ni andite miti nkurukie milioni magana janana magana mugwanja za 50. Ugete we have planted 750 million trees in 2024. Akiaria William Ruto agitariria na ugete ora nthiguru ya Kenya kimwaka 2024 andre mitezi onde irenjere moya gutigira na kuingia mibango ria kiria gutigira by 2032 Kenya ibandite nkurukia miti 15 billion. Kwa ruga 2024 ake miti 750 million andirwe na ruga na ndizo kuonania Kenya ni titarambere bwega kire mubango jo gutigira by 2032 nthiguru ni andite miti 15 billion. Akiaria ntukwegoro kagitana kara kurarira mushemanio jwa atongeria amona ageni bakuma nthiguru cia ome na ndeni agaru neni ya rais ya State House na mushija Nairobi. Ruto na rarombere kinya atongeria banthiguru inge cia ome kugwatanira bari bonde nikenda gutigira ne bagokaria riera na andika gitene kau Ruto kinya na rombete nthiguru cia ome gutigira kuri na manto kathumba jegie kumenyera riera araugete aratariri manto jegie wandi bomiti na nkuruki auga kuma January tariki 1 gweta December tariki 31 mwaka mathuru nthiguru ya Kenya yanda miti milioni 1 on tuku average ya Kenya 2024 yanda 2 million trees daily including weekends na public holidays. Onu Ruto araringire sabu na uga 2024 mitera andi on the 750 million na waringa analysis ikaja ika 2 million trees each day kana ntuko. Rogonoro ukaro na karatasi na gatutano na njira entariru. Ngeta nambere karatasi na gatutantatu kadite the Daily Nation put a stop to misrule insults. A president told karatasi na gatutantatu kethiro kiona rogonoro ora ari munini wa rais Rigathi Gachagua na shomeretie na kwira rais William Ruto kwethiro akiagiteo igite kiao kia rais na gutika kurumanga bamwe batongeria baraba kwethira bakimumeneria kuninga na karatasi ka gatutantatu Gachagua na arite boss wawe au kabere augete enough is enough kuninga na Gachagua augete enough is enough na Gachagua na raugire rais endelea ujo we agatigira na kuchwa gikundi kiawe ire guta mobilizing na gikundi giki kekethero gikinga barabara iria nene ire chito major highways kire maandamano kwa Gachagua raugire kethero Ruto atethero akiagiteo antu barabonde bamuringire kura we akethero akibangania maandamano na kuinga barabara iria nene. Nkuruki Gachagua na raugire gukira kwao kuonania ni igwa na gichungu araugire our silence should not misinterpreted to mean we are cowards. Rogonoru karatasi na gatutantatu kathiro kirwa na rwege miari ya Gachagua Gachagua araraia jaja ntuko yagoro kagita na kara arare kire mathiko jamu mtoje kana William Nderito ne thewa senator wa Laikipia John Kenyua mathiko jarare ndani ya ntura ije kana Kiamariga niyo Gachagua arethirwo akiarire manto jaja na aithira akimenira rais muno nonto bamiarira rais ethiritwo akiuga na nkuruki miario ine Gachagua kugania kuruma akenya baraba muringire kura. Gachagua nkuruki na ugete ate thirikari kana rais William Ruto ari no gwa kana gitu gwa na bobo ni nyuma rito yawe kana nyuma Gachagua kwithirwa akiongera umenyo kana akiongera inyewe muno ruterero Mount Kenya kintu kire Gachagua kuga ikyo gituma rais William Ruto ethirwa ari no gwa nawe. Rogonoru na njira nda jama karatasi gatutantatu mugwanja karatasi ka mugwanja kurerekana aje kona ambisha ya rais Uhuru Kenyatta na ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua ibaketheni okona baketheni na kero kono roro andiki mtu kumya kana tamongi mwiruri kurerekana relationship katikati ka rais William Ruto kana kaura wa rais Uhuru Kenyatta na ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua ikethirwa ikireta kathina kidogo kire kugwatanira kwa rais William Ruto
na rutere ruregani na thirikari kiri kithurano kiria kijitaga 2027 nyarago kurikana nandi kuonekene kidogo kuri na mwanki jo siasa muno kagitana kana nandi kinyaro kiama kira Uhuru arekirikyo muno kia Jubilee kithiretwo gikionania kwithirwa gikichitaniria na kugwata mbaru ora ari waziri wa karibu ndene Fred Matiang'i kwithirwa agitana mbere na kurura gite kia urais kiri kiama kia Jubilee kagitana kau na Gachagua na kuonekana muno kwithirwa akendekithia mutongero kia makia Wiper Kalonzo Musyoka ethirwa nawe ari ndebene kiri kithurano kia 2027 kwa una ndo kuona mantu za maingi jatariri to karatasi ne kau kamugwanja na nkuruki bogete kiri miario ira yari ruwe ni Gachagua ntuku Jumapili kantu kiumia ara Gachagua arairia andikiba nteto na nkuruki Gachagua ethirwa kimenere kia makia Jubilee na gugita wheelbarrow ya red kana red wheelbarrow ni Gachagua etira gita kia makia Jubilee na uga kiu ni umotu na UDA kom ukethira ukiona na ndiko kurekana siasa ene kuri na monki jogweta na mbere baba bagwa tambaru baba bange bakagwa tambaru baba ni arako kurekana bombe baitete na mbere kuibangania kiri kithurano kia 2027 karatasi ne katunana kuri na mbicha mutari madhabu Auditor General okagita na gakaje Kenneth Nancy Gathongo kurerekana ati uchunkoni bukathithe kwa nikenda kumenya kana gutigira bank account ira nyingi kwirikana ichurugurine county ichi kumenyekana kurerekana kukathithwa into gitwa special audit kiri counties nikenda kumenya kurerekana kwina account nyingi sana o county na account nyingi muno iri ichesiri county ira kuringana na Auditor General augetaga account ichi gutumira kirwa mbanda ine account chiomde kuringana na Auditor General hawa aijika Nancy Gathungu amona Controller of Budget Margaret Nyakango ibararirie Senate na boga gukethira kuri na uchunkoni bugatithwa nthiguru yombe kiri county chiombe gutigira account ira chithirito chigikwa cha witho ichiumenyekana kwangerekano ikweje no county Kathumba ire chire na account nyingi sana county te Bungoma iririkana ina account chia bank 321 accounts chia banki county ya Baringo ina 292 bank accounts Migori county ina 208 Kwale 165 iu mocha county ritongereti angategera aja kwina county gani county Embu yes ngutarire county Embu iririkana ina county 46 account nande kurerekana control of budget ibambiriti ochonkoni gutigera iba kumenya account ichi every county ichi ritumero njere kali nerako kurerekana account ichi tutumero kiri wamba bwa mbecha cha muingi rugono ukano karatasi ne gatonano ngerekania ngatheti eze the Daily Nation kurerekana kokethra kwina ogararuku kiri miaka 20 ejete kiri mantu jegie antu baraba kuringa kura kurerekana okethra kwina ogararuku kiri miaka 20 ejete kiri antu baraba kuringa kura kwangerekano kiro chonkoni baraba thithitwe burerekana kiri miaka 20 ejete rutere Ronald Eastern rokethra rongerete antu baraba kethaba kiringa kura mono kinyaru terero Mount Kenya kurerekana uketha kuongerekete sana kiri antu baraba kaninga kura ngakuthomera imocha county iri ketha chiongerekete na urago karithai twambirira county ya Meru Mutegeri baruga 2023 eringi kura baru 1.6 million 2025 1.6 million 2030 urago kuirekana beta mungu 1.7 million increment 2045 county ya Meru 2 million na ndei mount jara kuerekana in the next 20 years county ichi kethiro chiongerekete uringi kana aringi kura na popo ni kulingana na Kenya National Bureau of Statistics. Tuita ngatheti ni The Standard. The Standard. Karatasi gatwire rwagiro gambithania kuri na mantu ja gwita na mbere ukarona rogono ru karatasi ne gatwire ngatheti eje ya The Standard kwina ugambithania buitini koti yawandikani karetha eritawa Employment and Labor Relations Court iria ithiritwe igitindikana kurita uge bwayo bwegie gwitwa bamwe banjanje banene ba Supreme Court kiro bici
Kulingana na Justice Stephen Radido, Christine Bari na Daktari Jacob Gakeri ibethire tabakiuria Judicial Service Commission irejikana ta JSC gutigera ne gutagera kairi manto jara kana orea Justice Helen Wasilo augere kuga judges ibabatera kuthaba gichonku no mbere beberwa 18 kurerekana ikuthiretwo kuri na gambari ikitwe ti gambari mo actually several cases kwina magamba jethero jakikwa jagutigira kweberwa kwa Chief Justice Martha Koome na munini wa Philomena Mwilu amana Justice Mohamed Ibrahim Smokin Wanjala Njoki Ndungu eza Klenalo na William Ouko Kirobisi ikuthiretwo kwina magamba tajaja ndaraja dhiri tajanda ene koti kwa kona nkuchania yu ndene karatasi gatwere gathiti The Daily Nation karatasi gatutatu irwegie kwena muntu okumenyekana ta Prince Rahim Al Hussein Aga Khan the 5th ojo na ndino onenkeretwa kanya ka Aga Khan urarikiri na gututiga na ndiko yonge ngurikanie kidogo kere history ya mantozoza eta ekinenkanaga irwa ojo ebera ungia kanenkiro na ndiko rekana nyuma ya Aga Khan orari kukuthirwa agitutiga kana oro ijikeneta Prince Karim Aga Khan the 4th na ndi King Charles III na nenkaneta title ya His Highness Kim Mtongi orana ndogo to Prince Rahim Al Hussein Aga Khan the 5th oro anga the 4th na ndozo agetawa the 5th okona na ndi mantu ije kana igiteki una ndike na karika ire na ndi ozo aketero ageta na mbere na gutongera gikundi kia Shia Nizari Ismaili Muslims intomeria ralitero ke page yawe X ira guta the family official X page kona rogonoro na history ni andikie ndazama yoria title ije chidura chikenankanirwa roterero ntukwa naru abunge ne ethereto eketero sana kwethira bagichoka kikaro kyao ntukwa naru abunge ekethero ekirizum ke session yao ya inya na bobo bojeta nyuma ya kwethirwa banaguki mieri 3 karatasi ni gatona na gatutano ukona rogonoro kurero nande metho jeki kana metho jonde jethero jetagete bunge gutaga kethira ajumbe bakathingatira itagalira koti ara koti yetherwe ekiuga ati rutere rwanande rwina antu baraba ingi ndene ya bunge rutere rwa Azimio na rutere rwa Kenya Kwanza nande rutena ajumbe baraba ingi ndene ya bunge nande kuririkana antu baketha batageta kuona kethira abunge miandene bunge Mutegero Meru TV kwina rutere rure abunge baraba ingi kana majority bakaraga na kwina minority rutere rwa bakaraga kom narua igutagera tuone kethira ajumbe ba majority barabara ba majority sorry ba Kenya Kwanza kethira bagakara rutere rwao kana bakanza mabachoke nande na minority na kethira nabo Azimio bakacheberia na beta rutere rwa majority kwa ntukwa narwa kurerekana kwa kethira antu batagete sana ndene ya bunge kuona kinyora ya bunge baketha bakari ore Moses Wetangula speaker wa bunge akethira agetite na mbere mitaratere narwa na mantu kathumba rugono ukaro na karatasi ni gatuna na gatutano karatasi na gatutandatu ine mantu zegie ndoira chitete na mbere nteguro ya Kongo ni area gukwirikana atongeri ba Africa iba tekanirite kwethirwa kwina ngwataniro ya gutigira ne kuthiria nguchene chithiro techigeta na mbere ntereche Eastern DRC Nemo chamano jura ki ntereche Dar es Salaam katika gikundi kia Joint Eastern African Community na Southern African Development Community SADC machamana jura ari ntereche Dar es Salaam kire weekend ye jete kona ndiko ririkana kwina mabango jokini atongere ba Africa joko tigira ibago chwantaira the na shokaria era chidire tachigeta nambere ntare rutere rwa DRC Congo rugonoro na njira najo karo na karatasi na gatandatu karatasi na gako kamugonza irugonoro igira ilo Odinga karatasi gako mugonza irugonoro igira ilo Odinga augete I will hold my head high win or lose Raila Odinga naregeri kwithirwa agitonya ndene ya kuruira gitekia mukaririgite wa AUC rejikene monota African Union Commission kagita na karande kithurano kiki kitete na mbere na gukweria akiaria ntuku yegoro kagita na karakora na mushemano jo maromba jorojera bangeno ne bamwe baya kuruba kiama kia ODM na bara ni agwatimba ruba Raila Odinga na ara nyomba ya mishemano ya Bomas Raila na redhero akiuga ati we edhero agashinda kana agashindwa ne bamwe baraba uchindana nabo akethirwa agitikiria mpumizi na agachoka nja atikigwa inya buwe atikigwa buwe
Arari na Kiswahili uga tia nguthomere. Tukishinda tumefaulu, tukishindwa tumefaulu. Araugera it is a win-win for us whether we win or we lose. Ni Raila Odinga araugera ko araugera teno gwa either gathurwa mukaririgete wa AUC kana arege kuthurwa. Araugera ari na nja yawe, araugera sasa sinikona nyumbani kwetu. Ni araugera huko wauga nyachindo kana chinda agachoka nja okerite motojo wa guru na akiga ankuikia athiritwe akithithia. Raila Odinga eregeri guchindana na ntobaire baraba kurekana kidogo nyauba na uge kire guchwa giteke kia AUC kwena mokumande gora Djibouti ujigana ta Mahamud Ali nyuma ya ku ere kuthithika iko tarito kwa nyana wamba ndene mushimunene jo Nairobi nyumene kurekana mambo after ku ekure makumira lena de mambo botera nerero achikie mbere ya court ya military kana ile to military court na ara nterechela ngata barracks ne ara kinyawe erekana imuthuganirua wa mibango ya kuwezi erekana kinyawe imuthuganirua wa mibango ezi nyuma ya kwethirwa hageta nterizi ara ethirwa achumirie mbere nethirwa akereza ura kuwe hetere na mbere mambo botera no gira na achikirie rukire nterium aria oroje keneta uchuko no ari muthuganirua munene na uchuka no ethirwa akimujukia kwawe no ethirwa akijukia mambo botela kwawe rukire rutha 10 cia rukire August tariki 1982 na mambo botela agweta kirikoti ni ethire kinya uchuka kiam ruga tagero uchuka ono uchuka itakaringangi sana na nari na wakili wawe ari oro speaker kagitene kaka Moses Wetangula mambo botela ko ganjanji amoria nuije mtojo eto ochuka na yes mambo botela uga muije na nyumene na ndewa ruwa ugwa nawe inabu itene kana what is the relationship with ochuka na ndenwa ataririe uga mtu no ombere kwejo mwita kwa nyomba na mwikekirire ndio na mwirarite ntumirire atumiririe kuga nthiguru ni kana thirikari ni rikiti na kugarura rugono ruru nde iro raja sana karatasi na gatuna na karatasi ge komi ukarona oni ngorekeria ngatheti cietu lakini kwirogono kondo gutegerera muthia mutegeri erogie ura ari mu matokeo ri nkuma sana ngatheti ya The Daily Nation ngutegerera gono ru yes ura ari mu matokeo ri nkuma sana ajekena ta Kelvin Kiptum ura ari mu matokeo ri nkuma sana jande goruni Kelvin Kiptum kurerekana nande mwaka jo monyuma Kelvin Kiptum nande kurerekana kwete kwena nkuchane kiri family yawe nkuchane chiegie utonga ba Kiptum kurerekana nande utonga bo borekete kuthiro gento gitwana gichonko freezing frozen nyara koti ezare ke freeze mali kana interview biteketa nambere na gutumirika kurerekana nande nkuchane ira chithirite chikiumira mushijo yawe ichitumite mali kana utonga babo karikia na kuthiro gento gitwa freezing muthia jonga theti cio turukirona aru ngachokera ndene turinge ime na mugene twa ntuko ugaita kuraje jere Meru TV ta nambere na guchonera monyo Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyomba yaku na style ile kwenda Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya, kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi ro wisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi
Duralong tori Isiolo barabarani ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Meru TV na kinya ome ya Nthiguru tukinyite mpige kwagirithia bobo Mumiru augire waiwoge mpe kamutomwa kuri na nkireba iri na mungenyo niria iri na mwambukirie no tubo nikio gitumi turi Meru TV twirebete na biashara betu waka karamata turi amwe kumatia uguri na wendia thokone cietu. Meru TV ni twititinkathi kwagirithia uthomi na wandiki bwetu kwa nteto turi ruone na mwankali wa ngine cietu cio kamati. Kawethire bambitani famina zwa Kimathi watanea nani kirimetha yetu ya ntheto ntigo chionde cha Jumapili, Jumatatu na Jumanne ngikumenyire bora kuri kirimetha yetu ya ntheto ugoro na chintu cha Jumatano na Aramisi owatanea nani turikane kiri mubango waturinge emerukiri tukirira mangatheti na kumurika bora mugongo othiete na mbere ake agakiri Meru TV. Ogwatangira nani Dennis Mutuma ntuko chionde cha Jumatatu na Jumanne ndene nteto cha Meru TV rukiri nkoroki tochamania ntuko chionde cha Jumatano na Aramisi kiri nteto cha Meru TV ogoro Watandira na uni tirimbabu kuma Jumatatu mwanka Alamisi kiri nteto cha Meru TV muthenya kumenyethia urakuri. Watandira nani Njeri wa Chiupe ntuko chionde cha Juma na Jumamosi ngikuretera nteto cia Meru TV ogoro na ntuko ya Jumapili kiri mubango wa rumuri rwa siasa.